Yabona lento. So ngokuthi ama-owner amaningi awapromote. Bafana bakhetha ukuyeka iteksi ethenga Uber yakhe. Sibali ukuyowathinta ukuthi usembonini. Kakhulu. Yindawo ningapromote Sibali. I think now you owner manje. Wow, promote. Akusini owner mina Sibali. No, yazi Sibali la embonini. Ziningi inkinga yakhona embonini. Umsebenzi ngenzeka ukuthola ube phansi ngale ndlela. Ukuthi noma ngathi mhlawumbe uyabona ukuthi kuyaproject awuthi uyabona ukuthi hayi noma ngizompromota kumuphi umsebenzi lomsebenzi wanje. Umsebenzi wemboni ubula futhi abantu bemboni. Yabo. Ake ngilinganise kanje. Kunamarenke la ekuthiwa kunemali zamabhakede. Yeah. Nodwa mawufika ilo renke ulithola ibhakede kodwa. Angifuni ukungena kulezi ngoba angihlangani nazo kakhulu. Yeah. Kodwa kuthiwa imali yani ibhakede. Nodwa phela amarenke lawo yifuthi anquma kakhulu abantu. Yabo. So mina njengomuntu ngisebenza renkele kuthiwa inento yebhakede. Yabo. Angifuni ukushuthi imali yebhakede ihamba ifike la ayihambi ifike la. Angifuni ukuyithinta leyo ngoba kungasho khona abazothinteka abangeke bezwisise. Kodwa kukhona futhi omunye uthola ukuthi umuntu lofuna ngabe uyapromote uyongena endaba nokupromote ngoba yena very obvious right. Yabo. So angeke ngimblame like so unezizathu la angafika sichaze mhlawumbe ukuthi mina nje ngingafuna ukupromote ngoba ku1 no 2 kanti akekho umuntu osibala omisela ukuthi uyosebenza zafa wonke umuntu ufuna ukusebenza bese phumelela ebe right. Yabo. So nawudabhe imboni ke bengazathi ngomthetho khona imboni ingaba nesikali ukuthi umuntu lasesebenza iminyaka yokuthi ongena nokuncane namane project office. Ngoba uthola ukuthi wena ungena nesiwe mhlawumbe ofuna ngabe uyapromote kuno driver obaficile la embonini abadala mhlambe wena baba wakho wayenemoto lo muntu lona wayisebenzela ubaba wakho still namanje usasebenza usewumkhulu lo baba lo uyabona lo baba ngicela uxakeke ngoba exakile hayi ngoba adla imali phela nje wasivuka sebenza kunabantu abaganga emsamo wethu emakhaya emuva ngiyabeka isasalisekho ngibeke phela isasalisekho. So manje usebenzela umuntu onozwelo uzokuthetha indoda ayisebenzile manje cha ubambe naso lesikoro yana la kuphakela ingane kususebenzela umuntu onobuntu ke lapha. Kodwa ngizosebenzela nje umuntu othule othembe nje ukuthi nawo ufuza ukuthi imoto enikeze omunye ngeke umshintshe umuntu into akayiyo Sibali la embonini. Sibali kune video ngikuthi angisathandi ukuba active kakhulu ezinto social media sengimdala Sibali manje yabona manje mase ngikwazi ukuhlala insizwe engaka ngamanje zingibize ngoSibali yabona nawe emthabelo ukuthi sengiyingozi. Yabona Sibali yeke kulezi kanje. Yabona mangayithiwe mina mhlawumbe ngiyalinganisa. Uyazi ukuthi driver kodwa abantu ama-owner into angayi-understand mara. Uyazi ukuthi driver umsebenzi ukwazi ukudlula i-owner. Udriver uyakwazi ukubona umsebenzi usileka lapha ufa lapha umsebenzi. So nawufa laphana uzobuyela isquad. Isquad laphana kuyalikha kanje. Isikhathi sifuna sithathe simbuyele abantu mhlawumbe rank manager or uPR owazi. uPR owazi uthathe file meeting ne-DC yabo. Beyilungibona ngiyalungisa kanjani. So bawuzothula umsebenzi ufa lapha. Awuvuki lo umsebenzi ubule ofika. Fana nalo Sibali uthola ukuthi ngizosuka mina la kuthi nje namhlanje yazi ngizokuthi ake ngiyolayisha nje ngiyekhleni. Ngiyonyathela umunye umuntu amakhona ngoba ngisebenzeli lapho. Yabo. So should ukuze ngikwazi ukuthi ngilayishe ngeprotea or ngilayishe ngekhleni. So should ufuna ke ma-office ethu ebe nokuxhumana omabili ukuthi sekuzoba nomsebenzi esizovula la oyendaweni ethile. Yabona khona ubhuti engimkhozi yakho yabona abantu bavava wasikakana. Ngizilelo yabhuti la namfowethu. La muntu alimele iqiniso. Angibazi ububi bakhe kodwa mina kuleli side engisambone kulo. Ngambona ukuthi lo bhuti lona iqiniso nalo. Kakhulu. Wesiphathi mina abantu engiphila nabo vela ababuya ngale ngakonkandla ke. Mhlambe kuze kube khona nalo ukuthi wangiphila nalabantu. Yazi khona la ngichaza khona. Khona bake bamisa khona imoto eThekwini ngaze eThekwini noma kodwa nje ngayithola phakathi nendawo lento yabo. Nendaba ama-permit. Ugovernment uyabachaphaza abantu bemboni. Ugovernment ufika wafaka amabhasi embonini. Bathula abantu bamateksi. Wabuya wazofaka i-healing. Bathula abantu bamateksi. Ingane zesikole selayishwa amabhasi. Manje. Obvious uxoxa lapha embonini. Uhlulwa yini ukuthi ugovernment enethi mboni kulezi yakole ethile umuntu osesho osebenzela la kuthiwa yilo umuntu osesho osebenzela ngapha yilo
ebize like ngiyalingana sethatha ushemana walo association ethi ma on ngizocela kanje la kunemali engizoyikhipha engaka ngenyanga for ama transport ngicela ngithathele ingane nina nilethe la nina association wangale nizothi ingane apho wena nilethe ngapha ngiyalingana angithi ibhasi laba silesha lesha 60 bana ngiyalenisa mhlawumbe 60 something ngiyenza njalo ayinde amakhwanta ama4 layo ethi nena ngicela amabhasi amabili alethe ingane lesikole ngicela ngizobuyisa lezi ngane laba bazoletha uphela kwenyanga nayo imali engiyiclaima kini so instead ukuthi na government wenze njalo uthatha umsebenzi unike omarumesi mabe omarumesi laba bethatha umsebenzi bayasebenza inkinga sebewisa ingane beshayisa benza yonke imkhuba lenzakala yena akasayo ubuphi imoto zomarumesi ugidibenza ubuphi imoto zemboni yabo labantu laba uthi bamunca umsebenzi unika omarumesi yena wanika omarumesi isitifiketi sokuthi abalayisha ingane yabo so lento iyashaya kakhulu abayinaka abantu abaningi kodwa ngaze ngayibona ukuthi yabona usikhakhane bakuthiwa abantu nje abasemandleni ngalendlela le ukuthi basezingeni lo bakhona ungena lewo parliament bebeka imbono hlaniphile lo yabhuti kakhulu futhi hlaniphile phela sibani kibhekela lento yabona nje mina ngine permit engenze 2013 kulo October namanje akazibuya mangakhipha ifoni ngikukhombisa ukuthi ithini lapha nabe ngithi ngayicheck ayikazibuya kodwa umthelo la wenza namhlanje uphuma namhlanje wenza manje uphume manje ipublic ithatha boma vikinyana 6 weeks ayingase 6 weeks ukuyale yini lena ngayikhiphi le sibani bese qedela lapho sibani uvishwe ibhodi lemgwaqeni ipermit yakho lishiyele head office yakhe la ishiya khona uzokufuna ipermit lemgwaqeni bese permit ngiyenzile ipermit ayiphumi namaphepha akayingenele ufuna ipermit lela akayishiyele ebuva uMinister of Transport uyalekhaya lapho kakhulu kanti ubani lo Minister of Transport angisafuni nakumazi ngendlela akakhohlakela ngayo lo muntu ngoba ayikho into zayebhuli yabona nje manje angisafuni kwakumazi ngoba umuntu usibalana ucindezelana kakhulu esibani omunye umuntu lapha ekhaya akazi ukuthi masikhuluma ngetekisi sikhuluma ngayo ayakazi itekisi ibhizinisi lomuntu omnyama okuyilona lodwa ngoba inkomo senazo uyazila kanje isibali mangathiwa nje amateksi awasebenzi ayidla usebenza isithi awekho nje total bangaka abantu abahleli bangasebenzi usefaka iUber ke phezulu ke manje nangathi abona uUber wekha ama-Uber akuna taxi bangaka abantu ngaba basebenza eSouth Africa phezulu kwaleli nani leli ekhalwa ngalo ukuthi liphezulu labantu abangasebenzi ngokostanga ngosuku wesibali yabona ama-Uber yabona ngathi nje ngathi amateksi nje ay1000 amateksi ay1000 elilodwa 1000 elilodwa mangathiwa awekho uyabona ukuthi kusho ngabe ba1000 abantu abangasebenzi so ushuthi njengoba amateksi worldwide ama-Uber nje worldwide ke manje bangaka abantu engathiwa basebenzi nangathiwa zonke lezi zinto lezi ithuthi lezi asebenzi ngapha uhulumeni ubhizi ibona ulo yicindezelile nje sibali kunempi ephakathi kwamatekisi neUber nabo Bolt ngiyakuza ukubeka kwakho kuyavela ukuthi ziningi inkinga ezikhona embonini uyazi lo ngifuna ukwenza ivideo ngimbuza umbuzo sibali othi nina nihlwa yini ukuba namagatsha nibe nezimoto zinezincane esizokwazi ukuyirequesta phela njengoba nilwa no Bolt no Uber no banibani so zikhona sezikhona kodwa manje wesibalo yazi ukuthi lento ifika ishayile abona ke ngiyasenza nje ngemakuthiwa Black Friday ngokunje lapha eSouthgate mawuzo uthi abantu bama-Uber banenkinga nabantu bama-taxi kunje lapha eSouthgate umela kule renke lendala lapha phezulu ubona ukuthi sekurequesta lo noma sekukulayisha bese kuba nomacala phela abamala emamoli bebiza abantu sebebathawotha njengoba ubona umsindo usuba ngaka ethi usunomuntu wakhe kambekile emakhoneni ukuthi yonke abazokhiphela abantu abayendaweni ukuthi ngena lapha ilapho abantu abantu abafike badineka khona ukuthi awu kanti abantu abasarequestwa manje sebeyabizwa yabo useyakuthawotha straight yabona uba mina ngiyithanda kakhulu ngoba manje la ngathoje manje kondlela engithatha nje manje ngayibiza manje ngithatha ingibekela yakho angeke ngiyereke ngiyole imoto enomuntu oyedwa yabo so abantu ufuna be-understand ukuthi ama-Uber amaningi awo-taxi driver abantu ade bewo-taxi driver ngibeke kanjalo so mangabe le time wena ushalo umuntu we-Uber
ngikubona mina ngiyalekanisa uyamshaya lo muntu uyambulala ngiyamazi lo muntu uthi waphi ngizohlulwa yini mina ukuthi ngiphume lapha eceleni ngiyotshela ukuthi hayi ushaya lo muntu bani umuntu emboni sasa thuba ushayiwe uyabo iyo into ababhayisa abantu ama-Uber amaningi abantu abeberenka ake singeke kule uthe sezikhona izimoto ezifirst eqhamuka emateksini zindaba ezinhle lezo Mthabela because mina bonjengamanje mangibona itekisi ngibona umuntu ukuthi kumele ngimshayele uthi abese ngiphamisela umuntu futhi makeza ngikhohle ukuthi lo muntu ngoba driver reckless sometimes ubone sihamba ku-oncoming empty moto ngiyaza yenze lo behamba yedwa engalayishanga abantu emsebenzini ngiyakaza yenze akwenze nangake ngikubekele nje sibali itaxi isebenza ngerush ngaso sonke isikhathi inesikhathi itaxi ukuthi manje ngikwe-rush hour ke manje kusuka manje ngiya lesikhathi into ntamuthiwa nje ngo-5 ekuseni ngiyalekanisa ngiya ku-9 i-rush hour yami leyo mhlawumbe iqale futhi ngo-4 ntambama ukuya le i-rush hour yami leyo so okusho ukuthi mina mangabe ungibona ngihamba ngapha oncoming noma mhlawumbe ngihamba eceleni komgwaqo musuke ngiphazamisa ngoba mina ngiyazi ukuthi ngenzani mhlawumbe ngijaka ukuchitha njengona nabanye abantu so isidingo sokuthi ungivimbe asikho ngoba awusili i-traffic cop angithi ngiyeke ngihambe phuma kimi ngiyela ngiyakhona manje labantu omuse ubone ngomuntu amateksi agijima ngapha uyazi kancane nje amateksi ayakwenza ngani ukuthi eshayisane wodwa uyazi uyazi olokhwela abantu ngendlela abadriver ngakhona angibancomi i-driving yabo yimbi yinhle kodwa itaxi ngingakuvalela wena ukuthi angena ngeteksi omunye kodwa ngeke ngimvalele ngizomvulela mangimubona ukuthi uxakekile umfowethu ngiyamfaka la kodwa kwi-private ifike ingena phambi ngoba besihluleka ukwenza lento ebengifuna ukuyenza qala manje sokukhanda i-traffic mina ngijahile ngiyobeka abantu ngibuyele emuva ngiyolanda abantu siyazana ukuthi sifakana kanje mangibona ukuthi uxakekile nje ufema ngikushayela ngikushaye indicate uyazi ukuthi ufuna wenzeni angithi ngena lento yokuthwala ngeke nami ngade ngicabanga hayi mangethe yamkhulu kana uyithwala mawuqoqothwala sibala umbuso elidadwethe yena ukuhlala ngapha nami ngisebonke umphethe imphelezela ngeke sibala ayayivumi kambi yami idelela ngafika idelela inyanga umphethe akafika idelela inyanga umphethe akathi kusasa ukhozile umphethe akikhozile leya ndoda ikhozile kanti umphethe hayi umbeshana ibuye nawo amaqiniso ukuthi ngoba ngembiba khona lapho kodwa njalo indoda hayi indoda ekhonzakele futhi nje nangoDisemba ngeke nganayo nasemakhaya ngiyaqhamuka umpala ngale yayibuya ngapha kwenye ingezo yasemsinga nangathi ngiyaphuma nje ekhaya nangu uyaqhamuka ngoba nala nje phone nazi ithombe lesinayo mfowethu nakuleli viki liphele ngeke ngathi ngiphume eBray ngathela phambi kwakhe lapha indoda nje ekhona akusindoda ecashile la umjida nje alright futhi ngayo alright nje yonke indlela unazo izitha umbheka indlela phila ngayo no umbheja ngeke ngisho ukuthi nazi izitha ngoba akagadwa umuntu onezitha mnazi ukuthi umuntu ogadwayo so umbheja uhambela namajita akhe akaphila nawo nje right futhi uyama naye awusho ukuthi kuzokhama umuntu endubule noma nombheja umuntu oyinkingi lokuthiwa ufunwa abantu lo muntu lo ufuna umgwema sonke isikhathi ngoba ungathi nakusho mangabe eqinile le cross bullet yakubani so manje lamjita uhamba la ufuna khona ngesikhathi akafunda ngaso I think bethe uzomela ungiphela umuntu wakho lo bayakuthanda wonke umuntu ofika lana ufika ncoma umbheja lento ayiculayo ayizweni kodwa no ukuthi umbheja ayizwakali sibale no umbheja ngimkhozile kakhulu akube khona so manje mangabe ngeze ukukhoza futhi nento zoyicula ngengizwe so kodwa ngoba nangi ngimkhozile into ayicula ngizoyizwa yabo ize ingabe noma ibuyitheze ngenkale edlushuni ikutsala legoba yakho qede ngamjabaza iqede performance kodwa nje ngimkhozile lamjita kakhulu ngoba noma ngabe kuthiwa akangiboni nangihamba emoto cha ngiyamjaha impela ngimfice ndodo uhamba kahle akaqhenyi futhi akaqhenyi isidalo lamjita ngifuna umndlela umona ngimjita nje right umnyovu uthini ngayo emnyovu indoda futhi naye yabona nje umnyovu omfeza ngisho njalo njabulo amajita angakuthathi kancane nangabe kubona umuntu ukuthi wakhonzile unjabulo umuntu ayaphulala amajita nje naye le memesana amajita phela nawufike kuwo nje bafike right ebemnandi njengo
umuntu omdala oBig Zulu amanje angakuthwala ukuthi ama celebrate yabo so nawe na ufike nje umuntu bakunika indawo yakho ube right mabo uyimaphi ama-artist osike wawabona wadibana nawo la akhulele eGoli umuntu owakhulelayo emakhaya no ukuthi ngoba vele mina ukuhlangana kwami ngihlangane nawo la okay so angeke ngisho kulo ukhulele emakhaya lo ukhulele ngoba mangihlangana nawe nje kwamayimayi sengazi ukuthi uyacula noma ngihlangana mhlambe eJipe engomeni mhlambe noma kuphi angiyazi background ukuthi usuka mina ngikwazi ngoba usuyilento yiyo ngaleso sikhathi yabo nje ubheka uBig Zulu noma ngakutshela lutho eqala ukhuluma ethi uyamuzwa lo muntu yeah umfana waseGoli matha nje ube uBig Zulu la ube ku-MT uMT uyakuveza ukuthi unoblowish phakathi uBig Zulu kuphinde kube wese wapha la sibuya sonke le ezantsi kodwa nje akathwali futhi naye na usuze waqondana naye mina ngeke aqondana naye ikhathe eningi ubudo omdala nakulezi zinto zengezo somatekisi ke sinokuthi sihambe sonke futhi kulezi zinto lezi nokuyi-attenda nje lemicimbi la ku-Canvas City nabenza amashow kanti wesiphathi ubuye emboneni vele kanti nami ngisembonini so manje yayibona ukuthi iyaconnectana ukuthi no labantu laba baphethe ushuno wodwa ngomthetho ngilezi nalaba ajita labo Ben 10 no Putin yalaba ajita ngabe ungawazi noma uqala ukwabona ungazi ukuthi amajita athwele baphila labafana kakhulu hayibo yazi noma ngabe kuthiwa mayibonile akwenzeke ngakushayela ihuta noma ngathi akahambe ngemoto emboni ehamba nje private car now check uthawo yabo uvele lo muntu lona uyaje ngoba manje nela ngoba umsebenzi yabo kodwa nje akusiba abantu ngabe bayathwala ngabe nje phela kuwe nje ungabathandile nje ngokuphila baphila uthini ngalabaculi othola ukuthi umuntu uyacula kodwa manje le style sikaMthandeni asikhumbula style sikaMthandeni esafika hleze phethawula xawula kancane mina sihlukizana kunabaculi abaphila leyanto every time umuntu othi maye kubona sekumela kuprove ukuthi yena unokuvela la ungaveli khona nje kwathi nasi TV nje manje ayandele nombani yazi ukavoid izinto ezifana nalezo nokuthi uphoxela ufele isimo esifana nalezo mbingelelo ngumqhawuli okay mbingelelo bhuti yaphila ayisaphila futhi uphume kuye angeke solo umlomo ukuthi ngoba ukhulume nawe wena ulewile uclass so for ukavoid nje ukuthi ungagcina usuphoxela mbingelelo uphume kuye ngoba kuyefana lo muntu lo abaningi kakhulu abantu ababonayo yabona ngiyakubona namhlanje uzohamba amashow mhlamba u6 uyoba ngasazi ukuthi wakubona uqala lokho yabo so for nje ukavoid izinto eziningi mbingelele nje nabo ukuthi mfowethu yaphila isaphila phume kasho ngoba labantu akahlale babona nongambuza ukuthi lo muntu ombona angeke akutshele ngoba uhamba indawo lo muntu lo yonke le ndawo so ukuze uphume lento ukuthi ugcina usuphoxekile mosikumxawula mbingelele uphume uthola ukuthi manje umuntu uyamthanda uNkulunkulu sinabantu besifazane mfowethu abantu abakhona ukuyibamba uyamthanda ufuna ukunamathela ke manje uyazi njengoba wena umuntu osifazane umthanda kukhona omunye umthanda udlula wena lo muntu le celebrity leli khona umthanda udlula wena umthanda ngoba naku uyambona manje wenza lento akayenzayo yabo kunomuntu omthanda originally ukuthi lo muntu lo ngiyamthanda umuntu wami so wena the time yabona manje social media ngendlela esiyo ngakhona khona lo mjita abathi DJ Khali lo wasePitori ngicabanga lo mjita mfowethu u right ngale ndlela exakile lo mjita lo wale ngoma ethi yiyo lo mjita lo yabo lo mjita lo mangabe DJ amantombazana akhumula ikhinde encane ephathe ngezandla ufuna umnika kahle lo mjita lo nomuntu wakhe athandana naye yabo so the time intombi yakho mina ngiyazi ukuthi intombi yakho or umfazi wakho ikhumula iphedi iyonikeza uDJ sengiyayibona la ku social media ngizothatha as umuntu ojana umuntu wakho ukuthi imbona lona ke ngaphungaleja lokho umkhumula iphedi onikeza yakho kuthini kuwe wena umnikazi walo muntu lo or umlobolo umfazi ngoba abanye amantombazana isimilo siyabashaya mangabe esephuzile kakhulu kodwa ke angikugceki futhi lokho ngendlela mhlawumbe naye kusuke excited ngakhona noma emangabe izinto zakhe kodwa nje ibheke umuntu wakho ekhumula iphedi elinika uDJ
uyohlula yini ukuthi elikhumule linikeze omunye umfana onemoto enhle wama number 7 noma number 8 wena ungekho ublomile la eProtea sesikhombisa ku social media nawu phela usisi wamona libeza la kade kuyojive khona madoda ngoba ngaba khona amantombazana asebenzisa umzansi ukuze ephuze lapha ephuzeni kuyahlupha wona sibani nanga sikhuluma la kunabantu abathwele ezinyanga ezithi hambe eclubini ethile futhi ngela abantu utshwala be 10,000 orulale naye umuntu lapho isitholo sakho siyanyuka the time ethena ngiyabonga isitholo sakhe siyanyuka yena lo mjida so intombi yakho isilale nomuntu othwele awazi ulenyanga nje ba elana nomuntu othwele ithwalo lezi yini esiyithatha kuye ithamu nilalana lapha nalukethe ezoliphuma ukuthi mayilithatha nokuthi inyoka yakhe elithatha yolenzani la yolenzana khona abanye thola ukuthi njengokuthi mangabe umuntu ojwayele ukubona into abathi Black Lives TV kaStufuza baningi abantu abalana nabantu abathwele omunye bleed akasami omunye ithothe yamkhipha isibeletho kuningi emaklabhini imkhube lapha ya nawuzothi abheka wena mangathi nje mina ngivoxa kuyo DJ akakuzoza lapha kodwa kunomuntu ozothi nathi ukukhona yena phuma yonke isowetho le phuma iforce lokuphuma iAlex izobuka le ndoda eyodwa yini lengaka bamfuna bonke abantu bamfuna lo muntu lo and lapha ufuna utshwala ukuze phuma iqhubekele ya busy madoda yabo so manje ukuthwala nje kuyinkinga enkulu ebantwini angithusa sibani uNkulunkulu wangisiza ngaba intombazana ngoba mhlambe sibanga ngabusuka nomuntu othwele ngempela sibani namthabela emjeni sibani umlobola umuntu esimame ophuzwa uhamba amathaveni obhuvana na sibala yibe nje le kulobola umuntu ophuzayo mina kwelami side ngingamthanda angeke ngimlobole ngoba mina uqala ngiphuza okay so manje lo muntu langabe ezongishiya la ehambe itshola nobusuku bonke angazi kwenzakalani lapha angaze ngiye futhi Ngiyaba sengithola ifoni nanga umuntu osekhumula nje kodwa silingane sokuthi ukhumula isikhindi esincane usesinika uDJ umuntu wami lo wami ngifuna umlobolo osekhumula isikhindi usinika le ndoda ngizomthatha kanjani ngomthatha nje umuntu ongasimilo vele yabo so manje must ukuthi angimnike uthando not umshado ngamthanda nje just not umshado yeah ungamisa yini phambi kwabazali bakho mangabe ngimazi ukuthi uhamba ama club ngeke angeke ngihluphe nokuhlupha nganqonisana nje ukuthi mhlawumbe uzongidlulela umbhede enze lo kwenza not ukuthi engwashele not ukuthi kanti sengakhe future nomuntu ophuzayo yabo ngoba manje inkinga into engali ukutshwala sengahambe ndone thothi mhlambe njengomuntu osebenza ngetransport sengabathatha abantu abaphuzayo la endleleni thothi umuntu omamthatha endleleni akanayo imali yokukhokha mawufuna umuntu ebhadala ukuthi hayi into engakubhadala ngayo nansi so mangathiwa mhlawumbe umuntu wami lo uhambile wayophuza wafika waphuza yonke imali ukuze afike endlini kumast ukuthi kufanele ehlise isikhindi esincane ukuze afike endlini uyayibona lento madoda ngoba uzubuye nje ubhela abafana bama Uber lapha uyazi ukuthi nangaye ngitshela nje sibale isikhithi ongayazi la ema Uber nabantu abaningi babuye embonini kodwa abantu abaningi nje uzothi ukudujule udriver weUber abanye most abodriver angithi abona ngapromote isikhathi esiningi then mangabe ngithola amandla ngithi noma ngiloko ngishayela imoto yomuntu angithenge Uber yabo ama Uber amaningi awo driver bama taxi noma driver ade be driver ama taxi ngimthabela nama qinisele kanjalo futhi so mawuzothola ukubula udriver weUber obvious umuntu wemboni loyo ama owner wa promote amaningi so iyona ndlela laba bathi ukuze nami ngiphakame angithengele iUber ngingene la kwa Uber ukuze ingakho le impinge iziphela ngeke iphele ngani ngoba the time usha driver weUber odriver ama abaningi bahlala ema hostel ama Uber agcwele ema hostel amaningi wawo zibuze itaxi ihlala hostel amaningi akhona hlala ema garage okay kodwa abanikazi bamacha yazi into sibani itaxi baleke kakhulu yes kakhulu yabona itaxi yabona unazo imoto la yathenga imoto iquantum imali yakho ngale half a million 500,000 600,000 iquantum wena uzogibela ngo 12 rand ngo 10 rand ngo 15 rand ne asikubalike lo itaxi ifike yondle ukhawash ifike yondle udriver wayoqala futhi nabo wonke okay
ukhawash wayo yilabo sisabapheke emarenke iphindi yegarage bese yoshekisa umnikazi wayo iyodwa noma imoto eyodwa okusho ukuthi lama taxi mahabe o500 noma u1000 uyabona ukuthi enzani ezosupport labantu abadayisa ngama airtime emarenke uyayibona ukuthi i-taxi kahle kahle ineqhaza elikhulu elibambile bathi ugovernment uyayisubsidize ngendlela right funa ngabe abantu abahlukumezeki uma ngabe ungibona ngigijima kuyelo la njalo ngoba mhlawumbe ngidelela iphoyisa noma ngidelela umthetho omgwaqo cha mina ngicabanga ukuthi funa ngikhave yonke lento la uyocheckisa washa imoto naba nonkosana la usigqoba bamile labafuna kona lokho omncane kona lokho ngibabiza ukuthi onkosana bamile kutela umgwaqo bafuna yona lento encane le yona i-taxi import iyondla abantu abaningi kakhulu khona ikwate emarenke khona ikwate la emarenkeni uhamba uyindawo ngendawo lapha ufika inkinga zakhona ufuna ubuhle ukuthi into engahlekisi leyo mali okwasha imoto yokuthenga ukudla emarenke ayibalo ndawo umnikazi wemoto akayigili so uyayibona ukuthi inalo iqhaza nelibambile la ekondleni abantu nanokuthi endaweni mangabe kufiwe sinokuya ema-ofisini mangabe impela nife office abanichitheli izandla hayi lutho bayidedela imoto ukuthi ayi nazi imoto ezokuthi hambani neofisi la ishaba lezi sidingayo siwumphakathi kodwa egcineni uze kuthiwe abaza abantu abadrive ama-taxi manje kancane kuthiwa kayanga esikoleni abanye badrive ngama-diploma nama-degree athile ngesimo sokuthi umsebenzi awukho eSouth Africa cela umuntu esefola lapha emateksini unometric wakho udrive itaxi lapha ngale nkathi lamaphoyisa lawana ikuvimba la mgwaqeni unoshayela itaxi akuthatha otherwise omunye uthola ukuthi mhlambe mangathiwa ngiyaqashwa ngafike ngimphathe lapha emsebenzini yabo yabona nje mina ngeke nga-applya 2004 and 5 lapha 2004-5 lapha ngisakhumbula kahle emaphoyiseni yazi into yazivela laphana kodwa sayishaya i-interview kamnandi kodwa zange siqashwe namhlanje sisembonini asazi kwangena obani lapha lezo mkhala lezo sasikade si-applyele kuzo ngoba interview sasiyenzela eMnambithi police station so ngisholo ukuthi nawo amaphoyisa lokuthatha ukubuye bathatha kancane abantu bamateksi wrong leyanto kakhulu nabo amaphoyisa manje la amaphoyisa ungazi ukuthi mayephuma endlini ayemsebenzini eteksini erenki awatargeta nje abantu bamateksi emzileni yabona ngoba awazi ukuthi la engake semateksini laba ilandela ngoba lapha siyasebenza lapha siphakela izingane ukulishaya imphoyisa sibale endleleni ngeke ungifikele kodwa ngesimo sokuthi sibale sengimdala ngisembonini ngeke ngicela sengihlela ngezantsi yabo khona umuntu ona ekumisa umele nqene ukuthi ekumisa sekanje imoto lesibani uyazi ukuthi imoto especially i-taxi inama-nalethwa ama-planchas i-planchas ifuna mawuzobreak imoto angeke uvele uthi mawunde ama-planchas lemumva ikhahlela i-brake fluid lemumva uyokhanda i-accident engakanani lapha ngenxa ukuthi umuntu ukumise usuka nje iphosa fanele kunika ispace nalizokumisa ukuthi nawe likukhombe